kainday, mga kabayan, mga kalalabs. Welcome to my channel, Inday Jo. Ano yung inyo ang Inday Jo? Magsabwag og kaayuhan. Char. Atong episode karon, anong lami nga naatay uyab nga apam or banang apam nganong lami. So number one, unsay nakalami? Unsay nakalami? Number one, dako. Chara, unsay dako? Unsay dako? Dili dako og o. Unsay dako? Dako og o? Or dako? Kung unsay inyo ang mga dirty-minded kayo, no? So, okay. Klarohon na to para klaro. Pag binuang tama, pagitik-gitik sa ato ang kalaay, pagitik-gitik sa atong mga problemang gamay. So, okay. Unsay dako, ganong lami nga naay uyab nga apam. So, dakog o. Dakog o. Unsay o. Mga hugaw kay mga huna-huna, no? So, atong klarohon unsay dako. Kay ba na mo unsay dako? So, dako og balyo ang ilhang kwarta sa ato ang kwarta diri, no? So, mo na siya ang dako, dili kay dakog o. So, okay. Ikaduha, nganong lami nga naay uyab nga apam or bana nga apam. So, ikaduha, taas. Unsay taas? Unsay taas? Uy, hugo kay kaguna-huna, no? ang taas is taas. Atong klarohon, ha? Atong klarohon kay mga hugaw, kay mga una-una ang nantanaw karon. Kung unsay yung una-una mo, say ako una-una, char. So, okay, klarohon na to para mahibaw og unsay dako or unsay taas. Ang taas is taas og pasensya. Dili parehas sa to ang mga Pilipino nga mag-away gamay day ingon buwag ta. Magbuwag ta. No? So, dili ingon ana ang mga apam. So, taas sila pasensya og mag-away manggani. Kanang ilhad yun ng dili nila katulgan ang problema, no? So ilhad yun ng solbaron dayon. Dili para sa Pinoy nga magtubagay man duha, dili nila ang mga apam. So sila ang mopasensya kung panalitan para nang panalitan maldita ka or unsa ba na, pero di ay sa pagmindalita oy kanang sabutan lang ang problema. Dili nila katulgan ang problema og dili masolbad. So ingon ana ang mga apam. So okay, katulo. Gahi. Unsay gahi? Uy, unsay gahi? Ikaw no. Kan kay ka. Unsay gahi? Unsay nasa inyo kunahuna mo si akong hunahuna. Okay, gahi. Gahi. Ang o. dili na mo. So okay, atong klarohon, gahi ang ilahang pitaka. So okay mga kainday, so ako lang tips ninyo before mo attempt og pangita og apam, hunahunaan ninyo og sa makadaghan kay dili tanan apam nga imuhang mamit nga swerte nga swertehon ka. So no, hunahunaa pag-ayo nga kanang og mao na bagid imuhang gusto, no? So kanang dili tanan manggod giswerte na aman say kanang na nakita nimo nga kanang ordinary ra siya, trabahante ra siya, so ingon ana, no? So pero og kanang mamang ganyang ihatag sa Ginoo nato, so atong dawaton kay tawo sad na sila masakitan. So no, so dili na to pasagdan. Tinawan niyo sa makadaghan usa mo mangita og apam kung mao na bigid inyong gusto, kay dili tanan apam nga inyuhang makita nga mapareha sa uban nga istorya, no? Dili kinahanglan usab nga mangita ta og apam, dili ra kwarta ang atong iapas. Ang atong pangitawon is a true love, no? So mo na akong mga i-share mga kainday, mga kalalab. So I hope nga nalingaw mo sa akong video karon.
Thank you for watching. Mwah!